Jotani dear students rokno tinin video lamsogo sung tini hingkangke kaisa belainu interesting chapter class 12 ni the end of bipolarity no busilaine hingke o the end of bipolarity tam nahin hingkangke the end of bipolarity end hingke to pai manisi bipolarity tam na hingke bai hingkangke the bai mane je kuno je sapano কাইনে জিনিস ন কাঙ্কে বাই ন দুইটা জিনিস ন তা তাই পোলারিটি হিংকাঙ্কে সংসিনি আর্ট ন কিতিংকে আর্ট ন কাঙ্কে দুইটা কে খাগো সাউথ পোল নর্থ পোল মানে দুইটা সাইড হাইটা ক আবনি থেকে ন বাইপোলারিটি ন সুনাম যাগো হংকে দুইটা সাইড পাইমানি যুগ পাইমানি আবো তামনা হনকাঙ্কে Second World War ni yagulo jefru Second World War paikha Second World War paimani yagulo o sungsaro duita super power country tong belai no o borok ni bade o sungsaro tai strongest country kri abo sabo hangke USA tai versus USSR obono Soviet Union nehno o duita bade o sungsartai super power krei after Second World War hake o Second World War paimani yagulo tam angkangke Second World War paimani yagulo Cold War angu Cold War tam na hin Cold War hangkangke direct hai silai bai ako bai khlai missile koklai juddho ongya oro hangkangke ideology bai oro hangkangke nung direct thui phailejak am hake nung war anglai man nugulak tabo Iran Israel war anglai mahai am hake boom kolai war anglai ya o Cold War hangke o Cold War gedema bosor laika Second World War bo frupai 1939 start ngo 1945 o pai Hiroshima Nagasaki o jefru boom khiklai jaka aram theke Cold War Second World War payo abone theke no duita super power country USA and USSR borok ni bisingo Cold War ngnani singo o Cold War gedengma bosorong mani abo bofrupai जों abona aste o tini video khnalaino tabo ko ki hai USA and USSR omo washpan khnai khuble hini khanano o USSR o koita country tong saideman USSR o 15 ta countries miliui kaisa USSR ngo kotor matabu Russia Ukraine ni jesung khanaman abo bebana USSR ni under thango phiawa omo bofrupai USSR 1991 sai USSR pura bai thango abonono the end of bipolarity mane duita super power country borok USA versus USSR bisingo je batailai tongmani a batailai mani 1991 bisingo pai thanga paikha haita ge aro sabo paikha hangke o end of bipolarity o gedengma bosor Cold War tongmani USSR chenei USA koplying kha apro nisimi USA rok je o dunia o tamhai je kaplai ba जों joto country ni USA rok no hangke mane borok bai tokor nani tai kuno country borok bai tokor ni borok bai soman ni amhai country te kirikha omaita enka o USSR bahai ke bai khaba bofro form kha जों naile no short khaye USSR sorry sini mo yang gumani Mogoba USSR 1917 no form go USSR 1917 no form go 15 ta countries miliwi haito sung asuk sakang omoni background sung naina thanglia USSR tamkha USSR borok o Cold War tongan somoyo USSR hingkangke socialism no follow khai USSR hingkangke USA hingkangke tamno follow khai capitalism
o USA rok gangke capitalism no follow khai borok na ideology borok ko socialism engke tabu capitalism mai socialism ni difference tam socialism gangke oro jaga gangke kuno private nijini privately own khaimanu am hai jinis kuno fan kare oro egalitarian society egalitarian bebang soman oro jaga gangke only sarkar power no joto country ni joto umi tongmani aram gangke sarkar control khai keba capitalism gangke private property sengtabo ani jaga ani sompoti ani company ani factory rokhnlai tonglai mani o capitalism ke abo tongo socialism gangke bebang sarkar ani kheto ani company ni tai kari kha bebang sarkar ni seng pal samung tangnai sarkar no beton rnai hajira rnai baglai bagir rnai haita engko o socialism asat ke USSR facility re khata ar tam ni sanai nini ar jaga school porna ni high porna or jaga kuna unemployment of ni kiri bebang no khoros joto ni khoros ko mani abo bebang no sarkar nai kani khai ege capitalism ke seng jeta mung dino ganang thangnan chance tongo bigira klai thangnan chance tong piaba socialism am haya ege haike o socialism onek omo kaham ji system kaham ege o USSR by US etam kha cold war ni somoyo sara dunia no bor o duita super power country rok mane tamnai bo o sungtabu rasanti bodol rok anu budridi ni borok somahai pura country borok tam khaiga jani jar sisok snamnan jengkha tamka US erok gangke tam khlai NATO North Atlantic Treaty not NATO North Atlantic Treaty or North Atlantic Treaty Organization omo tabu butongo USSR rok gangke USA by tokornan bagi borok tam snamka Warsaw Pact borok gangke Warsaw Pact snamo engko onne tu tau khano tongkho piaseng Warsaw Pact rok ni tabo o USSR rok tos gerikha engko tam kha kaisa tongo Berlin Wall omo ang hugana USSR rok form mani borok je o ideology seglai khani o sara dunia na ideology bai borok sisok snamlai ni thangkhani o tam kha kaisa tongo the Berlin Wall Berlin Wall gangke Germany ni kaisa town kaisa city a Berlin no borok ni city no se pura dui bag khlai wall ririkha tabuk singrom ni sing Agartala town kaisa sing Tripura ni kaisa city Agartala town no khak neikhe pura kasartei wall kusuma ke tisai rekhang ke bahaimuno amai ke a Berlin Wall pura Berlin Wall city kasartei ke wall ririjaka bufro sengjagabo 1961 no Berlin Wall snamjago busu kilometer 150 a wall se salmani 150 kilometer no asuk kolokma pura city no wall ririkipka tamni bagi bor wall kha manla a US Berlin a Germany wota babaisa hingkangke USA no support khaini dolsa tai babaisa hingkangke USSR no support khaini dolsa taw Agartala ni borokta romni for example khaksa hingkangke USSR no support khaini khaksa hingkangke USA no support khaini am haingna haike borok ka sarte wall rina laika angko obo 1961 ongo 150 kilometer kolok a wall engke omo busur bosor tongkha 28 years a wall 30,000 am haike 28 bosor 28 years sorikha engke baksa tabu noro class 12 pore tonero noro ni 17-18 years siko matro asuk sengan 28 years a wall tongkha na di kaisa city engke busuk boroni kaisa country ni kaisa city o se omo hake dividing kha tai omo bofru breaking kangke 9 November 1989 no o the Berlin Wall breaking o arane public ro a wall no sabai le mani region ke tamo gangke ihi sung o USSR rok bai tongoile khapcha lelia boro bai tongoi sung thuinai kha o sungsaro sung maima sagla kha sung USA no follow ma khalaisinai nei a wall no pura sabai
USA no support khai USA ni ideology capitalism no am haita enko om haike no the end of bipolarity pai mani nukjago enko o chapter ni bisingo teibu kabangma long story tongho enko abo bahai ke engkha norok taibu details ke businan bagai April mani first week ni bisingo class 12 ni tuition offline tuition start na thangai tongo norok jara class 12 pore tong tomerok ang thangai first video sakaje political science history tei geography norok an thani porimanai belaino bui bai bui aro poriman se belain dam klai bai norok daki number rijang bisingo contact khailedi class 12 student rok norong ni bagai offline tuition start na thangi tongkha enke aro jagao sung offline je furu khana lainai sung video tabu khai koloma ngi thangna kya abon bagai offline sung tai bu details ka hamke sung khana lainai oroni a bipolarity paimenia golo USSR rok belaine struggle ma khaikya shock therapy ngomani rok tam ke borok disintegration engkha aborong sung khana laine enka tinin video asungno class 12 student rok norok jot norong dol rok no o video share khaledi norong ne parents rok bi share khaledi tai parents rok nai tong khangke sare rok share khaledi bisramgঞ্জ area ni bisingo judi ke bo tong khangke je jaga phang tong di norok rejak number ni bisingo contact khlaidi offline tuition ni bagai ge asungna hambai tinin video ni bagai next class sung hain nuklai firano hambai